I dobrodošli ljudi u moj novi klip. Danas ćemo pokazati jednu veoma korisnu aplikaciju koja će vam pomoći da skidate neke video sa YouTube-a, sa Facebooka, Instagrama ili muziku, kako god želite, pa hajde uđemo. Aplikacija se zove SnapTube, veoma korisna aplikacija. Evo kad na primjer uđete u YouTube, evo ja ću sad ukucati jednu pjesmu i samo ću vam pokazati. Evo, gledajte. Ukucate koju god pjesmu želite, nebitno, to je jer je to preko YouTube-a, tako da ćete naći koju god želite pjesmu. Vidite ovo kao crveno dugme, ono se meni kao pomira lagano lijevo desno, što znači da vi nju, ako pritisnete na to, vi ćete instalirati tu pjesmu. Imate da izaberete, imate video, izaberete kakav će biti, kakve kvalitete i također muzika. Evo na primjer vi uzmete ovo MP3 kao, ne znam sad čitati, i sad ova vam se, nešto sam ušao slučajno, nema veze, nađete ovu pjesmu i ona se, evo vidite, ovdje ona se skida. Evo ja ću pokazati, znači ništa lakše, ovo najjednostavnija aplikacija ako želite. Imate sa Facebooka, Instagrama, Whatsappa, Vina, nisam siguran da se tako izgovara, ali to je to. Znači veoma korisna aplikacija, pomoći vam, možete je skinuti preko interneta, znači samo ukucate na Google, znači ne na Play prodavnici nego na Google, ukucate SnapTube i izaće vam prvo i samo download, ništa lakše. I pozdrav ljudi, to je bilo to u ovoj epizodi.